Bonsoir, non mwen se Marie Stranuel e jodia mpral introduit nou a un système ki rele Amazon FBA, se Fulfillment by Amazon. Pou ki sa nou bezwen konen sistem sa? Se un sistem ke nou ka fe an pil l'ajan ave li, san ke nou pa fe an pil efor, paske Amazon leve tout bagay lou yo pou nou, nou mem nou jus fe bagay leje yo. So nou achete prodwi an gro, pou pi biti l'ajan, epi tou nou al van yo an detay sou Amazon, so nou rentre l'ajan chak jou. Koman nou fe sa? Numéro 1. Nou chwazi un prodwi ki van an pil. Un prodwi ki sou premier page Amazon nan, page yorele best-seller. Prodwi sa, pou nou jwen ni, nou suppose recherche prodwi sa. Mpral montre nou, nan video kap vini yo, map montre nou exactement koman pou nou recherche et chwazi un prodwi ki van bien. Deuxièmement, nou pral chwazi un komersan ke nou fè konfians sou youn nan website Chin yo. Map itilize Alibaba.com et AliExpress.com pou mwen montre ou koman ke pou ou jwen un komersan ki van soti Chine, entre aux États-Unis ou bien tout n'importe kote ko ap van nan, au Canada, ou Europe, koman pou jwen komersan sa yo. Gen de jan ke ou vle van prodwi ou ka van prodwi ya, yo voye prodwi ya ba ou, jan ke li ya ou van ni, ou bien ou ka vle mette non ou, non business ou sou prodwi ya. So, lè ke nou ap selekte, lè nap chwazi komersan sa yo, fò nou make sure ke prodwi ke yo ap ban yo se bon kalite, epi tou pri ya, se yon pri ke nou ka trava avel, nou ka fe l'ajan korektman pou nou fe benefis. Troasyèmman, lè ke nou fin chwazi prodwi, nou achete prodwi, Chinois yo, yap voye prodwi ya, ba nou. Me nou pa presevwa prodwi ya la kay nou, pou nan louwe kay, pou nan louwe office, pou nan louwe kote storage, pou nan mette prodwi, pou nan de kamyon, pou nan pote prodwi, pou nan delivre prodwi. Non. Nou pa fe anye kon sa. Chinois yo, yap voye prodwi ya direktman by Amazon Fulfillment Center. Se peut-être sa program sa rele Amazon FBA Fulfillment by Amazon. Ou retire l'ajan nan poch ou chwazi prodwi ki van, ou chwazi on moun ki ou ge konfians nan le kap voye prodwi ou ka achete prodwi, kap voye prodwi ba ou, bon kalite. Amazon se li mem ki fe travay la. Amazon numéro 4, Amazon kachete prodwi pou ou, li pake prodwi pou ou, li fulfill li. Se sa ou li fulfill la. Yo fulfill e voye prodwi bay kliyan ki achete prodwi. Ou mem, wap fe l'ajan pando wap dormi. Ou pa leve lou, ou pa leve leje. Ou seulement parler avec commerçant wap dil en chinois ou kembe store ou magasin ou online sous Amazon seulement. Ou pa gen store, ou pa gen kay kout wap pay loyer, wap care de inventory, wap pote produit, wap pote marchandise, ou pa nan bagay sa. Ou juste mette prodwi ke ou achete an Chine yo sou page ou nan Amazon
Amazon resevwa produit yo, Amazon distribuye produit yo pou ou. So, nan lot video ke m pral fè yo, m pral explike ou exactement ki jan sistem nan travay. M pral montre ou ki jan ke ou ka itilize program sa pou pal pou tèt ou travay la kay ou. Merci paske ou te gade video sa. Mwen pa ka retan men pou mwen wè ou lè mwen fè lot video a. A bientôt.